you see what the Lord has done? What we waited for has come to pass. See what the Lord has done. On your wedding day, you're gonna sing that. Can you see what the Lord has done? When you walk into that property, can you see what the Lord has? When that healing happens, what we've been praying for, He has brought to pass. See what the Lord has done. What we waited for has come to pass. If I were you, I'll sing it to someone. I'll just sing it to someone. Say, see what the Lord has done. Can you see? See what the Lord has done. What we waited for has come to Sayanga inalezi masase wewe sonela shirendi yanga randa yanga Khodani Abraham di Vagaba namsindu di fondo da garabadi kadulanga logia nyanenge wanga rioto mamuta mwana izoni ndingawisa ka mtu wanga ndiwori ndimufuna ndizulumfuna ende ndotakalanga manda rukuno usukelele ilido nda Sayanga inalezi masase wewe sonela shirendi yanga randa yanga wewe sonela muranzi wawanga sonela sami wewe suadela tuze chitekete changu wewe sonela chineke changa nikeza ribon
rekodi wesanga manda zwa zwino rikombo ḓi thoma na mushumo zwa zwino. Thank you so much. Risa thu vhuya ra fhedza na tshifhinga nṋe ndi MC Austin the lovely voice ndi khou fara na mushumo swikela zwenezwo thwi ri khou thoma hafhanoni kha reception. Ubva kha reception ra kona u vha ri tshi khou ya hangi hune ra khou u swika hune ra ḓiphina hone. Kha ri ḓo rwela zwanḓa muḓinḓo mudzimu tshimoni tsha Kristo vhafunzi vho radzilani vha tshi khou ḓa ngeno phanḓa ri vula mushumo nga thabelo. Kha ri ḓo rwela zwanḓa zwa serious akati yeyo muṅwe muthu kha ḓo ri wow, muṅwe muthu kha ḓo ri wow. Kha ri mbo ḓi tendela muḓinḓo mudzimu vha ri vulela mushumo nga thabelo. A ri rabe baba dzina ḽa Yesu Kristo wa Nazareta muno wanga ri fhano ri kha reception ro pfa fhanoni mtshimbidza mushumo vha tshi khou amba uri murahu wa tshifhinga vhone ri a zwi ḓivha zwo uri kha vhone tshiṅwe na tshiṅwe tshi vha tsho dzudzanyea ri tshi khou rabela ri tshi ri muno wanga a vha vhe na riṋe tshipiḓa tshiṅwe na tshiṅwe vha tshimbile na riṋe. Ro thoma fhanoni kha ino sevisi ri tshi khou ri swika ri tshi khou khunyelela vha tshimbile na riṋe. Ri tama u amba sa mulandu wa vhone mutshe wa amba uri vhone ra sa thoma na vhone ndi musi mushumo u songo thoma ri khou nyaga u thoma na vhone ri tshi khou ri kha vha fhaṱutshedze tshiṅwe na tshiṅwe mushumo muṅwe na muṅwe u swika u tshi khou khunyelela dzina ḽa Yesu Kristo wa Nazareta amen. Amen. Ri khou livhuwa nga maanḓa. Kha ri ḓo vha rwela zwanḓa zwa serious. Kha ri ḓo vha rwela zwanḓa zwa serious. Ri songo vhuya ra fhedza na tshifhinga. Kha ri mbo ḓi ṋamba ri ḓe kha item number 2 welcome and purpose. Vha hone vho mutshachi DJ ni tshi khou ita nyana music nyana vho mutshachi ZM vha ḓo vha tshi khou ḓa nga hafhanoni phanḓa vha ḓa vha representa tshipiḓa tshinoni tsha welcome and purpose nga u tou ralo DJ Troke ṅwana iṅwe nga u tou ralo vho mutshachi vha ḓa vha tshi khou ḓa nga hafha vha ḓa vha dzhia tshipiḓa tshavho nga u tou ralo. U bva hafho nga hangei vha ḓa vha tshi khou luga vhane vha vho ri ndi vhatshati na vhatshadisi nga u tou ralo vho mutshachi tshifhinga. Thank you Mr DJ. Ndi ḓo thoma nga vharatya vhoṱhe nga dzina ḽa Kristo amen. Nṋe ndo ḓo ṱanganedza vhathu vhoṱhe ndi tshi khou ri ndi ḓo thoma nga vhathu vha tshivhalavhala ndi tshi khou ri hanefho hone vha vha hone vha takuwe ndi vha vhandele zwanḓa vhoṱhe vho ṱumanaho vha tshi khou ḓa vha tshi khou bva ngeno tshivhalavhala kha vha takuwe hanefho hone vha vha hone ri vha vhandele zwanḓa u sumbedza uri ro vha ṱanganedza. Libuluke vha vho swika ndi vhone vhane vha khou ḓo ri dzhiela muthu wavho ri dovhe ri humbele havha vha mutshachi bulala na vhoṱhe vho ṱumanaho na lushaka lwa bulala na vhoṱhe vho ṱumanaho na lushaka lwa mutshachi ri tshi khou ri kha vha takuwe ri vha ṱanganedze vhathu vhoṱhe. Libulu ro livhuwa ri khou ṱanganedza vhoṱhe na dzikhonani na vhathu vhoṱhe riṋe ri khou vha ṱanganedza nga luimbo lwa ṱhama ndi murena ri tshi khou ri khou tama roṱhe ri vhe dzi ṱhama. Tsha u fhedzisela ri khou ri mupoi u ḓo vha arali vha khou nyago ya toilet dzi nga ngei fhasi nga zwenezwo nṋe ri khou ri tshilidzi tsha murena wa Yesu Kristo na vhukonani ya mukhethwa na lufuno lu bvaho mudzimu khotsi kha zwi vhe navho vhoṱhe u bva zwino swika u sa fheliho amen. Kha vha ḓo rwa track ine ya khou pfhi vhone na ndi ḓuvha ḽavho ḽa munyanya vha nga lidza yone. Ndi khou nyaga uri ndi mbo ḓi dzhenisa havhanoni vhane vha vho ri ndi pheḽekedzi vha songo maliwaho vha nga lidza tshivhidzelo nga ḓuvha ḽavho ḽa munyanya ti okay. Zwi amba zwa zwino ndi khou tenda uri havha vhapheḽekedzi vhoṱhe ndi khou vha tendela uri nṋe mbo ḓi vha ndi khou dzhena swika havha vha dzi pheḽekedzi.
Zwinoi DJ that is a track ine yatonga comes nombora mtu wanu. Yes, that's what I want. Kesho DJ volume ya serious DJ sema kwa shashi. What's the JK? What's the JK? Shukuru kwa kwa. Okay, mwachoma daone zvini. Okay, that jenisa track yoto tsikero nyana zvavudi. Uchiko jena mtu anene domombura uchiro anosvika nechifa. Tinomuona mkwasha. Adorwa nanga mazaza asi vakwasha vasvitaratani vaniyani ya. Nevakwasha va serious. Dandi naye murova unit D yange don't check yani. Ndi vatu vane baba nachirete. Ndiko nyako jenisa makoti zvini. Makoti zvini. Rekodi sanga manda wo DJ borwa mwatreke ya kudenga manda uri pain ya jealous mama madenga ne abaisa bathu bote babasikoto da shita zombo dichimbira wa mwa mutoka dori wow I can't hear you short wow so zwino hii rasongo bia rapeza na chipinga ndiko to dori nebo ditaka chipinga kachipeda chine cha bori ndi blessing na chipida chine cha bori chine chipida ndikato na blessing and white chine ndo chipa modindo wa mzimo chimoni cha Kristo bane babori bobi zwanga mzimu DJ danu wana nyana treke nyana ya kereke treke za kereke zidini ngwala ro gospel apo zidova inangero imburuti pezi mdendo mzimu adova kodoja chipida chavo nga utoraro bosi bona zori mara makoto na kisane mwa mtoka dore wow ungadova ndendo ndi mniba wangalini makoto na kesa watu basho
Kaba do check up for DJ. Track ya gospel. Ardo war komera mtindo mzimu bana bako do blessa. Ono mushumo. Babi batiko dangi no pa. Sangamanda kwa DJ Shipinga licha mdindo mzimu. Ndi karibu wa mchimbiza mshumo. I just want to thank the program director. Ka bafunzi bo Ramapuda. Even the pastor Ramapuda. From Saint Apostolic Faith Mission Church. Utovange Saint Apostolic Church. Kati na mirada ya yote. Including all the members from the church. Doima hapa Ndichikova Christian Worship Center. I'm standing here on behalf of Christian Worship Center CWC. Asi Randa Panda haba Apostola Gondokotela VW Matsinge. Under my father, the director, Dr. VW Matsinge. Une Khodani Bulala akushumera mzimu ewo. Where Khodani Bulala, we wish to worship there at CWC together with her. Muta wa Bulala. From the family of, from Bulala. And Muta wa Chibarabara. And also the family from Chibarabara. We would like to welcome you on this ceremony. First of all, I just want to ask or hear from the family of Chibarabara. I think you are the one who just proposed or do something. I just want to hear Makazi Vaka Chibarabara. Amen. We would like to thank the family from Chibarabara. If you can see Abraham, hey, neatly. From Bulala family. Okay. There she is. Can we clap your hands for her? Thank you so much. I don't want to include myself on some of the things that maybe two families that never been on the same situations. As a church from CWC, all we want to do is only for the blessings that all the parents they just want. Hi, Khodani. Hey, Khodi. I can even see that you are most beautiful ladies today. You are so beautiful and you look so wow, Khodani. I have some of the questions that I just want to ask before I just proceed. Abraham. Khodani Bulala. Are you taking Khodani Bulala as your wife until you die? Abraham.
So Abraham, you now on you just take Khodani and you understand that. But what about Khodani? We are waiting for Khodani. What about if she deny you? Chimbiza mshumo bako gidima gidimanga nenda ko toto ka Abraham biure songo ya mtanani ne udovudisa Khodani uri tukojia na Abraham chibarabara samfarisi wao wachote Bipororo. Dekadibuya kaiwa Abraham dekauri ukopuru pedzisana tandanga samuranda wa mzimu tanda hamita miviri na panda hazvividzo hezvi zviviri uri udodzura na kulala Khodani rwa vuchiro hau hote zvichidipa namusi zvichivava na upfumoni kati na ushayi madakaroni na matuponi tedzani na svisvini na zvote zvine hovu uchiro hatozvidhisa karwendo rwaveiwe rwa uchiro kusvika nechifamba nyonga rufu ndikota pakakotani Khodani ukojia Abraham chivarana mupedzisa pandanga samuranda wa mzimu panda mita miviri na zvividzo zviviri yezvo udodzura naye rwa vuchiro havo hote zvichidipa namusi zvichivava upfumoni na vusiwanani madakaroni na matuponi chedzani na svisvini nakazvote zvine hovu uchiro hatozvidhisa karwendo rwaveiwo rwa uchiro hai raolivuwa hatidivi arali ni huna zvine nekotoda kukhwathisedza miyano yaveiwe ngazvo dzione dziringi ara dzione kharite uri dzisvikisiwe dzilonga dzikhodiswa ngochichi yo vada ufama ndi zva bulala na zwa chivaravara izvi avairiche idise zvithu ara yoperera bikiri chimbidza mushumo vahona voosti okay cash vaorivuwa kha vasendele vamutuse kazvinekedziwe Abraham Tom ya ukaivhura ani kotoda ki vamutuse cash hai hezvo zvoropasi asitadzo ambotisedza uri chimwe chanda chahone ndi chifio nahone na muno wahone ndi ufio aite mushumo wawo yo okay tungula mukuru yo
dzimbili Abraham. Khodani hayi Abraham uposela mbili enokuposela ngana wethu. Hayi ka urelaxiwe Abraham, urelaxiwe. Yeah, bam thuse chanda ndi chamonde asichaula ijenishwa kha chamonde kama wa bodiru vakamtukuto kazo. Kadzi sumbedza ava vadzi kamera vadzi foto zwavhuḓi. Ndi ḓo humbela uri hezwi zwithu zwi sendele zwavhuḓi ya ngeno phanḓa. Muvhili ya vheiwe ni ḓe ni gwadame khazwo. Vhafunzi mutinda wa mudzimu vho Ramabubuḓa ndi vha humbela vha sendele ngeno phanḓa. Iḓani vheiwe ni ḓo gwadama zwavhuḓi havho. Cash abasendele mutinda wa mudzimu. Khoda une itela thabela ya u dzhena kha muṱa hoyo wa mudzimu a zwi funa uri u thome hu na musi. Kha ndi farele magi. Abraham, ndikotama uri nibvise rupira uro rure kha Khodani. Arali ni na wana Khodani ngauri rine ronoita ngeletshedzo ya phathitshedzo ni kombetshedze yo mudzhia na musi Khodani. Tebulani zwavhuḓi ni songo dzhaya ni vhone uri
Abraham ndi Khodani uyu na hayi ndamuambedza ndi ene Khodani ndi khou ṱoḓa u vhudzisa Khodani ngauri o vha o tibva nga lufhila. Khodani uyu ndi ene Abrahamu uri ndiye kha muṱa wa Tshivhalavhala, kha muṱa wa Bulala, kereke ya Saint Apostolic Faith Mission Christian Worship Center, nga maanḓa nda fhiwa hone nga Mudzimu. Ndi khou bula uri u bva zwino Khodani a tshi pfhi Khodani, Abrahamu a tshi pfhi Abrahamu. Phanḓa hashu ri khou vhona Mr and Miss Tshivhalavhala. Zwino Abraham ndi khou ṱoḓa uri ni thome ni khose zwiṅwe zwithu hafha ngauri havha vhathu vhoṱhe vha khou ṱoḓa u vhona uri ini ni a kona u luma mulomo wa vha ri vho vha khou lindela zwone. Okay, Abraham, aba vha no khou foda vha khou ri kha nṋe a vho ngo foda zwavhuḓi. Vha khou ṱoḓa uri vha ni fode zwavhuḓi. Zwavhuḓi vhuḓi no vha sedza havha vhathu. Yeah, hi, it's your time. Today is your day. Yeah. Olu rimbo lu khou itwa sekendi mbili fhedzi. Heḽi ḓuvha ndi ḽa vho Mr and Mrs Tshivhalavhala. Ndi khou ṱoḓa uri nda ndi tou rwanya na mulenzhe mani. Ni ṱoḓa khezwo. Kha uri wa mulenzhe zwiṱuku. Ai tshalila welese hone havha vhathu vha khou ṱoḓa thoma vha sumbedze havha vhathu. Ḓo humbela uri vho Mr and Mrs Tshivhalavhala vha dzule kha hezwo zwitulo. Vhabebi ri ḓo humbela uri vha vhuyelele zwituloni zwavho. Ndi dzhene kha tshitemwa tsha vhuvhili tshe nda humbelwa tshone nga mutshimbidza mushumo na nga program. Thi nga ḓo dzhia tshifhinga tshilapfu u amba navho
luimbo nyana luṱuku vhabebi vha tshi khou dzhia madzulo. Khou tama u amba navho fhasi ya ṱhoho ine ya ri u tshila lune mudzimu a nga ḓi ṱongisa nga iwe u fhano shangoni. U tshila nga nḓila ine mudzimu a nga ḓi ṱongisa nga vhone vhe fhano shangoni. Hafha kha bugu ya Job chapter 1 ndi ḓo i dzhia kha verse 8. Bivhili ri Yehova a vhudzisa Sathane ari, mulanda wanga Yobo wo mu vhona na? Ngauri ahuna ane anga ene kha shango ḽoṱhe, muthu muvhuya wa u luga na wa u ofha mudzimu, a sa pfani na zwivhi. 9. Na asi iwe we wa mu fhaṱela khura dza u tanga ene na muṱa wa wena na zwoṱhe zwi re zwawe, mishumo ya zwanḓa zwawe i fhaṱutshedzwa nga iwe, masambi awe a ḓianda tshiya o ḓala shango ḽoṱhe. Vhafunwa, mafhungo haya a khou takuwa musi mudzimu vhe na muṱangano na vharwa vhawe. Zwezwi mudzimu a khou amba na vharwa vhawe, huya ha bvelela hoyu ane ra ri ndi Sathane. Hoyu muvhuso wa swiswi u rangwaho phanḓa nga Sathane. Sathana u bvelela phanḓa ha mudzimu, mudzimu vha tshi khou amba na vharwa vhawe. U swika ha Sathana phanḓa ha mudzimu zwo ita uri mudzimu a si tsha amba kana u aḓiresa vharwa vhawe. U amba na Sathane. A tshi amba na Sathane, u vha a khou ḓisa recommendation ya muthu we a tshila hafha shangoni o no pfi Job, uri khaye, na mulanda wanga Yobo wo mu vhona na? Vhafunwa, ndi khou tama vha tshi zwi dzhiela nṱha uri zwezwi ri tshi khou tshila ri hafha shangoni, ro dzhia tsheo ya u tenda mudzimu, ṱhaṅwe na u tenda mudzimu heyo tsheo ri sathu i dzhia. Kha vha zwi ḓivhe uri Yehova o dzula kha khurunoni khethwa ya tshilidzi, u vha o lavhelesa zwoṱhe zwine vhathu vha khou zwi ita hafha shangoni. U vha a tshi ḓivha zwoṱhe zwine nṋe khathihi na vhone ra khou zwi ita. Ndi ngazwo o pfa a tshi ḓi ṱongisa nga kutshilele kwa Yobo. Yobo u ambiwa sa muthu muvhuya, sa tshiteṅwa tsha u tou thoma. Muthu muvhuya ndi mini? Muthu muvhuya ndi uḽa ane a funa muthu muṅwe na muṅwe, zwi sa khathali uri uyu muthu ndi wa hanga kana a si wa hanga na. Muthu muvhuya ndi uyo ane a ri a tshi tshila a vha a tshi dzhiela nṱha u tsireledza ha vhaṅwe vhathu vhane a tshila navho,
ndi uyo muthu ane uya provider zwine zwa shotha vhutshiloni ha muṅwe muthu. Ndi khou tama u ḓisa heḽi fhungo kha vho khotsi vho Tshivhalavhala khathihi na vhanna vhoṱhe vhane vha vha hafha, uri Mudzimu a tshi vha lavhelesa vhone sa muthu wa munna, u ya vha khou tama u vhona muthu muvhuya, muthu ane a vha a tshi funa muṱa wawe, a si suku u funa fhedzi, a dovha make sure uri a u tsireledze khathihi na u ṋea zwine zwa tea u ṋewa hoyo muṱa. Havha muhulwane vho no pfhi vho Job, Bivhili i sumbedza uri vho vha vha tshi vha na tshifhinga tshinzhi tsha u rabelela muṱa wavho, mufumakadzi wavho khathihi na vhana vhavho. Ndi khou tama uri kha vho Tshivhalavhala, hoyo muṱa une vhone vha vha khawo, musi Mudzimu a tshi ḓo vha khou vha lavhelesa, a khou vhona vho Tshivhalavhala vha munna vhane vha vha muthu muvhuya, kha vha continue na u funa mufumakadzi wavho, kha vha mutsireledze, vha dovhe hafhu vha provide zwine zwa tea u providiwa. To all men who are here, I say to you also, love your wife, not wives. Love your wife. Don't just love, but protect and also provide. Hobuya Mudzimu u lavhelela muthu wa munna a tshi vha ene a ḓaho na fhungo ḽa lufuno u fhirisa zwine mufumakadzi a nga tea u zwi ita. Nahone muthu wa munna e ṱhoho hafha muḓini, khaye hoyu wa munna ṱhoho yawe ndi Kristo. Nga iṅwe nḓila vho Tshivhalavhala vhone vha mufunzi hafha kha muṱa wavho. Vhanna vhoṱhe ni ya kerekeni kana ni kerekeni, zwi ḓivheni zwa uri Mudzimu u na ndavhelelo ya uri a ni vhone ni tshi khou tshimbidza hoyu muṱa ni tshi u isa murenani ngauri no vhungwa ngayo. Tsha vhuvhili, hoyu munna u khou vhonala a muthu wa u luga, munna u ya ṱhonifhea, munna ha solisei. Zwa zwino ri khou tshila nga tshifhinga tshine Afrika Tshipembe ḽo ita na mbuletshedzo ya uri maḓuvha 16 kha tovhetshelwa thungo havha vhathu vho no pfhi vhafumakadzi na vhana, hu si na zwiṅwevho zwine zwa khou itwa khazwo. Zwonda ndi tshi ri kha vhanna vhoṱhe vha re hafha, u luga u bva u tendani. A hu na iṅwe nḓila ine muthu a nga kona u ḓilugisa ngayo nga nnḓa ha uri a pfhe ṱhoho yawe ane a vha Kristo. Fhirela phanḓa kha tshiteṅwa tsha vhuvhili ndo aḓiresana na muthu wa munna, ndi ḓe hafha kha tshiteṅwa tsha vhuvhili tsha mufumakadzi. Mufumakadzi Bivhili i khou mu lavhelela uri kha vhe muthu a ḓiṱungufhadzaho, to be submissive to the husband. Hezwi musi muthu wa mufumakadzi a tshi ḓiṱungufhadza, Bivhili i ri havha vhanna vhane vhewe ni dzula navho miḓini ya vheiwe, hezwi vha tshi tou vhona nḓila ine vhewe na khou ḓiṱungufhadza ngayo, vha songo vhuya vha rerelwa mafhungo na luthihi, vha kona u ṱanganedza murero. Mara heḽi fhungo a ḽo ngo tou ralo ṋamusi, ngauri ho dzuliwa u ḓo pfha mufumakadzi a tshi bula fhungo ḽori ndi ḓo vha pota vhafunzi. Hayi, vha potelwani havha mukalaha, ngauri vhone vha tou tewa u tshila vha tshi ḓiṱungufhadza phanḓa vhavenḓa vhavho. Vhafunzi ndi vhafunzi, vhafunzi a si mukalaha wavho vhone. Vhafunzi ndi mukalaha wa mufumakadzi wavho vhone, vho mme Tshivhalavhala. Havha ndi mukalaha wavho, vha tea u vha fha ṱhonifho khulu nga maanḓa u fhirisa na ine ya nga isiwa kha vhafunzi. Vha na mulanda wa Mudzimu vhane vha ḓo vha vhe navho, vha ya ṱhonifhiwa mulanda wa Mudzimu, mara zwo thoma kha vhavenḓa hafha hayani.
heḽi kha ndi ḽi ndondomedze nga maanḓa. Ende arali ni hafha hu na vhathu vhane vha bva hangei muvhusoni, vha ṱuwe naḽo heḽi fhungo ḽa uri kha ri tende u bula haya mafhungo a u shengedziwa ha vhafumakadzi na vhana ro a vheisa zwone uri hu songo shengedzwa vhathu vho vhungwaho nga Mudzimu. Ngani? Ngauri thiri na vhewe vha vhanna ndi khou tou shango ni vhudzisa, a ni khou shengedziwa? Ninga ni khou shengedziwa, hu tou vhori ni na uḽa muya wa uri ndi a zwi amba ndanga ndi a ḓiṱungufhadza. Hayi, a zwo ngo ralo. So kha ri tende uri hezwi musi ri muṱani ṱhoho i hone i tshi pfhi ndi munna, nṱha ṱhoho heyo i no pfhi munna hu na Yesu. Mufumakadzi kha tende u ḓiṱungufhadza. Ndi khou ḓa kha tshiteṅwa hafha tshine tsha vha tsha u fhedzisela tsha uri Bivhili i amba nga ha vhana kha Vhaefesa 6:1-3. Iri inwi vhana thetshelesani vhabebi vhaṋu murenani, zwi tshi vha zwi tshi khou amba zwa uri ṅwana muṅwe na muṅwe a re fhano shangoni u fanela u vha na muḓinḓa wa Mudzimu ono mu dededzela Mudzimuni. Arali ni ra wana ṅwana a khou sokou tshila a sa khou dededzelwa Mudzimuni, a si na mufunzi wawe, hoyo ṅwana a khou zwi itisisa zwone. Tsha vhuvhili, verse 2, Bivhili iri ṅwana u tea u hulisa khotsi yawe na mme yawe. Ndi wone mulayo wa u thoma u re na mbavhalelo ya uri zwi u nakele na uri u dovhe u lalame hafha shangoni. Vhabebi, hezwi ni tshi khou vhona reiti ya u ṱuwa ha vhaswa nga luvhilo luhulu, havha vhathu a vha khou tevhedza zwo ṅwaliwaho Bivhilini. Vhabebi vha khou shakulisiwa left and right, vha ambiwa nga maṅwe maipfi ane mubebi wa ḓivhudzisa uri uyu ṅwana ngoho ndo tou mubebana, a khou ita zwithu zwine a zwi tshimbilisisi zwone. Zwino ndi khou ṱoḓa uri kha vheiwe vhana noṱhe vhane na vha hafha, tendani u vha vhana hafho muḓini, ni hulise, ni tende u vhea vhabebi vha vheiwe kha tshiimo tsho vha vhabebi. Hezwi Yehova a khou ni lavhelesa a ndi ṱaḓulu, u ḓo vha tshi nga kona u ḓirwa khana uri hafha shangoni vha hone vho khotsi vho mukene, vho mme vho mukene vha kha ḓi vha hone, vhana vha kha ḓi vha hone vhane vha khou tevhedza zwine zwa tea u tevhedziwa. Na muṱa ndi wa nnyi ndi tshi fhedzisa, vhafuno, heḽi fhungo ndi khou tama vha tshi ḽi fara zwavhuḓi nga maanḓa, ngauri muṱa wo thomwa nga Mudzimu ndi wa Mudzimu. Muṱa vho tshivhalavhala na mufumakadzi wavho a si wa kereke. Muṱa ndi wa Mudzimu. Muṱa a si wa muvhuso, ngauri vha ḓo pfha muvhuso u tshi ri hu na 50-50. Muṋe wa muṱa ha ambi hezwo ni. Muṋe wa muṱa u khou amba uri hu na ṱhoho hafha muḓini ane a pfhi khotsi, ane ho khotsi u na ṱhoho yawe ane a pfhi Kristo. Mufumakadzi a tewa u ḓiṱungufhadza fhasi ya munna wawe, no 50-50 in God. Vhafunwa, muṱa a si wa tshitshavha, a si wa community, muṱa a si wa lushaka, muṱa a si wa vhorapolotiki kana madzangano, muṱa a si wa vhangana, ngauri zwezwi vho rali vho tshivhalavhala, vhana vhangana vhavho vha vha tshi vho dzhia zwine vhangana vhavho vha amba vha vhuya nazwo hayani. Vho Khodani vha tshi vho dzhia zwa vhangana zwa ḓiswa hafha muṱani. Mudzimu a khou zwi ṱoḓa nga u ralo. Ndi ngazwo miṱa minzhi ṋamusi i sa khou tshimbilisa zwone, ngauri a i khou tenda u ima kha murando we Yehova a u amba. Ndi khou ḓisa heḽi ndi tshi khou ṱoḓa uri miṱa yoṱhe ine ya vha hafha i zwi dzhiele nṱha zwa uri muṱa ndi tshiimiswa tsha Mudzimu. Muṱa a si wa vhabebi bebani beba. A u yiwi hangeini ha bulala, a u yiwi ha vho tshivhalavhala hu tshi khou ṱoḓa u vhudziswa upfhi ri renga tshiduloḓe. Ndi zwa vheiwe hezwo, a zwi ṱoḓi muṅwe muthu.
ni tshi ṱoḓa u ita tshithu tshikene gwadamani ni rabelesa muṱa hoyu muṱa ro kumedzela mudzimuni, mudzimu ḓo ni fha direction kha zwithu zwoṱhe. Arali ni ranga engager havha vhathu ndi sa khori advice ya dzi dzhiwi, dzi a dzhiwa mara kha dzi tshimbilelane na zwine ipfhi ḽa mudzimu ḽa amba zwone. Muya mukhethwa u hone u vhukati ha muṱa wa vheiwe, ndi wone une wa ḓo ni eletshedza zwa khwine nahone zwavhuḓi. Ndi khou ri muṱa a si wa vhashumisani, muṱa a si wa society, muṱa a si wa munna, muṱa a si wa mufumakadzi, muṱa a si wa vhana kana ṅwana, muṱa ndi wa mudzimu. Kha ri takuwe roṱhe nga milenzhe ndi ite thabelo. Khotsi yashu, khotsi ya murena washu Yesu Kristo wa Nazareta, ra maanḓa oṱhe ri khou livhuwa heḽi ḓuvha ḽe vhone vha ri tonda ngaḽo ṋamusi. Khou livhuwa na muṱa hoyu we vhone vha u thoma ṋamusi, nahone vha u randela na mutheo wavhuḓi wa ipfhi ḽavho. Ndi bula u tshimbila ha hoyu muṱa u vha tsumbo kha miṱa yoṱhe ya ḽifhasi. Na vha u takulele nṱha hoyu muṱa vhanzhi vha ḓe vha tshi guda zwavhuḓi na zwinzhi khawo. Ndi khou tama u kumedzela miṱa yoṱhe ine ya vha hafha yo ḓaho vha dzi ṱhanzi kha mushumo hoyu, ye ya vha yo no ḓibva kha nḓila ine vhone vha khou zwi ṱoḓisisa zwone. Khayo ho no vha na tsutsumedzo na influence dzi bvaho huṅwe dzi si tsha bvaho kha ipfhi ḽavho. Nga vha vha hangwele vha vha farise, vha vha vhuyedzedze kha nḓila ine zwa fanela u tshimbilisa zwone. Ri khou livhuwa u farisiwa kha tshiteṅwa itshi tsho thoma. Ri bula uri musi u tshi kha ḓiwa kha tshiteṅwa tsha vhuvhili, muya mukhethwa ndo vha farise nga dzina ḽa Yesu Kristo, amen. Tshimbidza mushumo tshifhingani tshavho. Zwino thi vhathu ndi kalesa na u dzula vho ḓuvhani ndi khou ni isa kha VIP. Zwi amba zwa zwine ra khou ita zwone, ri khou tendela uri u thome u bva havhanoni vhavhili uri a ri vule zwavhuḓi hafhanoni hafho vha khamera vha khou tshata kha vhele nga ngei vhone vha khou tshata na havha bege nyana kha vha khou tshata. Ri vulele havhanoni vhavhili na phelekedzi nga u tou ralo, vha ḓo vha isa dzigoloini, then dzigoloi dza dovha dza vha reila kha musi vha dzhia vhuma 2 hours vha tshi khou ya nga ngei VIP. Zwi amba zwo ri riṋe vhaṅwe ri ḓo tou tshimbila sa nga misi, riṋe vha muṱa ri ḓo tou tshimbila ri khou ya ngei holoni. Nṋe na vhone kha ri ṱangane ngei kha part 2. DJ tsimani dzi radio zwa zwino ni uri ri lugisela nga ngei. Zwi amba roṱhe ri sathu bva ḓo rwanya na track ya vhuḓi vha tshi khou bva havhanoni vhavhili vha tshi khou ashariwa vha tshi khou ya ngei kha dzi ndo vhona na dzi G63 dzi benze khezwo. Arriba. Oh
Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night. So karibu na baratoma na mshow uko pisanya na kwa zore karari bone waka program kabari ngenzo shimsanya na 2 minutes or 3 minutes DJ zviitelinga uraro nembo dzinamba ni DT Smile.
Nomoro kwa isema maiki hapo walije kubadilwa. Kama kujisenya. Thank you walije. Kada family pro ya serious, kada family pro ya serious, kada family pro ya serious. Real. Sasa Rocha mazauti zinana mshumo. Yeah, siapa dite ya kezo sama rende maaf.
wingu Ura shabarangwe nami ya mafuli La chanda vizerera Mbaba nosi ya msa Washa wasi ya musati Reko kuna ngari kuliwa saba manende. Ariba kuliwa zwanda za serious ivo. Thank you so much. Ready boys and man. Mwa mtukadori wow. I can't hear you shout wow. Ndiko mwaji Thomas wa shunona reception number 2. Ndiko nemura yo za juino ti. Ndobona una batu bane bako forward. So note ndiri wa kujinebe. Basi nina mtuwe bane batulatsina ebanga deshimsa phone yabo. Mara please. Ndiko tendera pezi phone ziteberaho iPhone 40 na latest ya Samsung. Zikena mini karibe yesh ndongwasha michimishinga yawas. Kabatsimezita yabo bota banyezes. Thank you so much. Como the number of our contact family representative, bane baborni bo Mr. Chibarabara A na bo Mr. Bulala TB. Asibo TB abanone ba mfunzi ndi batobore ba bijofindi bo Mr. Bulala TB. Abarani TB marabani jofindi bo Mr. Bulala. So karto barona zonda za serious match ko dangi na panda karto barona zonda za serious. I can't hear you. Bo Mr. karto barona zonda za serious bo Mr. Bulala TB. Bagai kewa loko tapwa na umiste chibarabara bako dawe imera mota ngao toraro ya suweshu zonaka mwa mtukadori wow. I can't hear you shout wow. Thank you so much. Kama mdiaka na watu Hallelujah. Koribuwa ufuati kidaiti Ujibu kwa wangwa Mdari mo hapa kanda Sumero tenera mshaka kanda tenera muta Diko pati koribuwa sabu juru kwa usawani kwa jipingai Sujati na dira Mara na musi diko pati koribuwa musi Mwana oro konori itaba Ranga seta katwada na musi Sehoku kama na habai Iwana kwa wana sipato ziko ziswa. So ndiko pandi kwa liwa Peturi. Abrahamu na msi ori kadera mshaka. Ngaori itari kamshaka. Wapa waya kama uyakonovia wana kumshaka. Mshaka ya panda. Sino ndiko Peturi. Disitu jefa dipinga. Ni kwa pandi kwa liwa mushimu woi kwa mtu kuti kodo lali. Une ropenderera Abraham katwada na Musi alipotoma mutawa we Musa
atikokona kuona zviri nekokachewo nanevarakana nazo zvino ngazvo zviri kufanirwa vachivaravara ngevatu vavudi ndiakorori kamsi vangazviteka auduva navatu vachisava sevatu vagereke radwara vatu vane vatu vavafumakadzi kana nyika yacho iri paro zvavudi ngauri tatu kuendaona chivaravara una mufumakadzi anopira otuwa ohuma ohumera hahawo usembedza ngauri rine vatu vavudi vakafunda zvino ndikopa ndikozvirivori hoyu wera mudiya namusi uzavatiotevera hangeni hayani rina vamwe vakomana vavo vanovopanga zvino autuvana mutura muchi ane vakamuwana chiomera murawo ndikopesa kadauri vativaravharani avati vavaona mutura muchi ane vangavapfaipi onoyafarirwa kana kujere usembedza zvauri rivatu vauchira nausegauri muchira wavatu muvekwine haya mapungu ane vapauti pambovikautogomera vafumakadzi na vana rinenge irirondo zvikowera ngauri aridhivi mudiu wa chibhonda aridhivi mudiu wa mafesi sokodzora gamba mafesi mara mafesi ariwanike bhadani mara mutani ari nawo zvinokopaikorikwatani washui rine dzopembera naye rotakana ndivatombona rotakana ndichipembera nditi sahati Muraro wa mzimu gwakana n'abantu. Muraro. Kuna watu kotakalaho. Ndoima hapa ndikoimera mutahoi wa Bulala na wa Mchaji. Nga hapo enda taruchezwa ngao oimawo pano upibetwele Bulala Bishop Bulala ndikotakala ngauri vatu vachivaravara ndi vafunzi ndiliwa mzimu hapa kava bebi vaviri vomchachi na vomagi vorita vatu nge vafara mtingati vafara chibonda ngei na ngei vachikoraya hoyu mudhuru wanga muraro azongoreruwa zokunda vatu vanji zemudhuru wanga azvisikera dhuvanila namusi asi kotondirakadza wai vatu nichitongani nabvivo nyana ndikoisa panda naya mapungo mudhuru wanga ndimutramira mashudu mahuru mutani wa Bulala orita vatu mutani wa Bulala hongopura chivana hongobvanga backdoor oita zevabhebhi vawe vamuraya namusi ridhiudza ngaye hapa ndikotodoamba nga mudhuru onyita chitu nendoimawo hapa nga limwe la maduva onyita chitu avaene dzirapo kanne muraro wa mzimu watangana vatu ngauri mudhuru wangai uwajena gereke nga limwe la maduva musine ndikopfa vutungu ndoedhera pasi ya muri usatu dhana mtu na mtii hadha mudhuru wanga ane ava Khodani ambudza uri makuru vadhopo
nango ndopora na msiko ima hapa pandavo ndichitova njororo ya mtanga. Khodani ndi mutana mashoko naune aya kasi munakere mudzimu kamupapichedze vafunzi vopapichedza rwa udhere rofanelaho dzina ni la khotsi na la murwana la muya mukhetwa. Yeah. Zona kele. Yeah. Oruri bandiara funa rori kabado wana zonaka. Kabado rori masogi. Zonaka utenda muzimu zonaka kabado wana zonaka. Ai zonaka kelewa zonaka makulala ni zonaka zonaka. Ai zonaka kelewa zonaka makulala ni zonaka kabado wana. Yeah. What am I stopping saying about you? What am I saying? I'm saying about the profit as you know. The profit I'm sure all amini, onwamini, upagai. Can I prophesy? Can I do something? Can I prophesy? Are you sure? The profit is you. The profit of you. Of you. Ah, there I step on the field. Let me prophesy. Ah, Jesus. Run, first. I just want to prophesy. Let me see. Huh? You, come. Let me prophesy you. But then with us, let me out on a guy, boyfriend, and you're going to make a show. Come. Faster. Run, first. Let me prophesy. Here. Let me do something. Are you sure? Ah, the Tatamura. Kademe apansa tumkesa mrat. Umricha mrat. Stop there. Let me prophesy. Can I prophesy? Also, atimu diimiti. Atitu dana awati. Natana watili diimiti. Also, let me prophesy. Can I prophesy? Jesus. Step 1, 2. 1, 2. Kaimenga pandi ole ndiko bona hao. Niko choma hao zvinoti. Ndato zvipa ndiko zvipa tia timudivati anana phone number dzanga usoti ndiko toma awoza zvina ndiko toma awe ndiko toma tena kisini yao ndiko vura votila awo la kisini ndi kisini yao ndiko bona something like a building then after ndiko toa ndiko tena kisini ndiko vakisi ndiko sitting room nditi tena sitting room yao ndiko bona una masofa a brown in color ndiko bona una kutafuranya ndi awo ndishone ti uso ndiko mutesi nalami yao zvino. So, kada unavuza watu watemia wase mtu magazi. Kwa sababu wengine ndio. Kwa maana ndio profita ndio shikiraga. Let's just go ahead. Mchakato ni wow. So, rekado ukadio dimba kwa beach. So, it is not love. They were over in HD. Wamiste chibarabara chi. Nabo ma Bongoro fimini Dandi kufunesa zoni watu wako tena chikoro Bomisi mambure Dago shabore ni dontra Bomisi mambure Doro wanyane mwatereki ya kwenye Tushameri chaifa nyana Ndato wanavone mozura pasi vasiko taifa Ndivone muruwane sato divana babatu bachichata Kaba dota kwa rivone resunori munyanyani Doro watereki ya makazi ya pori ya uchecha magiazwi Ai, Rwani za zuna mgano wanga nari watu wa 1983 Nari wazui Ari dota kwa rote rimenga mirenje We just want to dance Niko tota that fava fumi ya TikTok osvi Niko tota something ya TikTok osvi We have to dance Just Yeah
Ariasi, 1, 2, 3. What's up? Hey, Mikey, nikuja kwa watu wa Jaiga zi. Let's go. Rikoyo kwa ama. Rikoyo kwa ama. Hey, melenge one. Change magia. I can't tell you. Okay, now why don't we just go like it's a 1, 2, 3, 4. Awesome. Awesome. That's it. Let's go 1, 2, 3. Awesome. Touch it. Yeah. That's it. Yeah. 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 That's it. 1, 2. Okay. That's us, yeah. One together, wow. Masera bathu bote. Awema wandiwo Miss Mambo. Hapa ita mistake for Miss Mambo. The Mambo libuwa. Shuru fawo onarewa utofude uime utamele mutamushwa mashuti. Ndizvo zvoenda kufore nazvo ndiyapfandiswe zvinhu kodi ndodomutamira mashuti ka mbingano yawe narwendo rwaurusva ndingatomuudza uri urwendo rutoda institution chimiswa chimwe nachimwe chinenge chichijena uri rishume rive productive mufuna vana milayo mufuna vana zvine zvarirangana ngumimbanganoni Chinenge amuudza zvori mbingano yoni ine rusikwa ngamuzimu zvino auna namuti namutii ane avana manda okwashandura noi ine ene avakayo zviyambori ene ukotoishumira mbingano yawe uri ichimbire hei mbingano ikatirovana dzeyawala zvino ndikorikodiwe asangosvika aita competition navatu vane vonovana 20 years in marriage hazvingachimbiri ene kayo vamufumakazi onorabhera arabhere namukara wawe udoona zvichiita hange ana kuyaonesa musingamuboro chiranga institution ukuya mudini mune havana milayo zvino ene kaiye ave munhu anoni ononambatereya asatavi wori mutu asanambaterei uwana vatu vasichadiva uri vajenisa hani mudini vachivara vanhu awana ene achivodoita uri Abrahamu adiwane akonanga kamashaka awe naeni
zwino ene a songo ya hangei a vha muthu wa u ṱhavha. Zwino zwine nda nga vha muvhudza zwone ndi zwa uri Abrahamu a nga kwata ḽiṅwe ḓuvha ni songo tenda u kwata noṱhe, arali Abrahamu a tshi nga u kwata ene a songo kwata. Ene kha wa mufumakadzi ane a vha part ya solution, sa zwe nda amba uri ndi tshiimiswa hu avha na dzi nyimele dzo yaho ngauri ene a tshi vhona nyimele ine i ṱoḓa solution, mufumakadzi u ḓisa solution kha problem iṅwe na iṅwe. A nga tenda u fhambana na vhathu vhoṱhe afha shangoni nga dzi nyimele, mara a songo tenda u fhambana na Abrahamu. Khavhe na zwoṱhe zwine zwi mu ita uri a imele nyimele ine ita uri Abrahamu a pfhe a khou funa. Hu pfi zwi dzhiela vhathu vhavhili uri zwi tshimbile, zwino zwi ḓo dzhiela ene na Abrahamu. Ya no funa na Abrahamu, ndi ri ndi khou ni tamela mashudu. All the best. Ndo livhuwa Masiari. Nṋe ndi nga ri ndi tshi isa mulaedza hafha kha murathu wanga Abrahamu Tshivhalaho, ri khou livhuwa nga maanḓa o ri ita vhathu. Ano maḓuvha vhathu vhanzhi vhahulwane vha amba uri ungari mbingano a i ngo tou leluwa kha vhana vhano maḓuvha, mara u wana zwi tshi khou tou rali, a ri kuvhanganya zwa rali zwi a ri ita vhathu. Sa lushaka lwa Tshivhalabala ri khou zwi vhona. Hu tou vha uri ndi khou amba ndi wa lushaka, mara ndi khou mu ṱanganedza kha ḽifhasi ḽa vhukhotsi. Ḽifhasi ḽa vhukhotsi tshiṅwe tshifhinga vhathu vha amba uri a ḽi ngo leluwa lune nṋe ndi nga si tou amba uri ndi zwone, uri a thi zwi ḓivhi. Nṋe ndo no vha na miṅwaha nyana, thi tu vha vho muhulwane, mara ndo no vha vho na miṅwaha nyana ngauri ndi mukomana wawe, ndi mbinganoni, i nga vha tshi swika vho 16. Mara ndi nga si ambe uri a ḽo ngo leluwa, a thi zwi ḓivhi. A thi humbuli vho u tshi nga tou zwi amba u tshi khou tsivhudza muṅwe kana u tshi khou vhudza muṅwe uri ndi uri u khou dzhena fhethu no konḓa, sa zwine vhathu vhanzhi vha zwi amba vha tshi ita mulaedza mungafho vha ri u dzhena fhethu no konḓa kha ḓi a ri farise. Nṋe thi khou ngo fara mudzedzi wo raloho, ndi khou ngo muvhudza uri u khou ḓa fhethu hune a u tu konḓa, uri u konḓe ndi musi ene muṋe waho o u konḓisa. Zwino kha vhofholowe a lunguluwe, a zwi pfhe uri nḓila ye ya i dzhia a i ngo khakhea. Ndi zwiṅwe zwa zwithu zwa khwinesa zwe a zwi ita u fhirisa zwiṅwe zwa zwithu zwine ra zwi vhona vhathu vha tshi ri ndi zwone zwa khwine. Hezwi nṋe u ya nga ha nṋe ndi tshi zwi sedza zwine na Bivhili i tou nga ya zwi tenda uri wa mashudu ndi uyo munna ane a tshimbila a songo laiwa nga vhavhi. Arali a khou ngori a tshile zwavhuḓi ndi musi a songo tshimbila o laiwa nga vhavhi, kha tshimbile a tshi zwi ḓivha uri zwithu zwawe ene zwi tshimbilesa zwavhuḓisa musi o ita mini. Ndo ri vhone vhe vhuya vha ḓivha hune vha thudzela hone mathada, a thi ri kha vhutshilo ri a ḓi ṱangana na zwiṱukuṱuku zwine vha zwi pfha uri hezwi a zwi ngo ḓowelea, a si zwone zwa vhutshilo ha normal kana o ḓoweleaho. Zwi amba uri a vha zwi ḓivha zwo ri vha ita mini, ngauri arali a xedza heneyo nḓila kana honoyo murando u ḓo wana a tshi vho pfha a tshi khou tea u amba haḽa maipfhi uri ndi uri vhaṅwe vha tshi vha ngo dzhena ri kha vha ḓe vha ri farise kha zwithu no konḓa. Zwino nṋe ndi khou ri Abrahamu o dzhia nḓila yavhuḓi, nṋe ri khou mu ṱanganedza ende nṋe arali nda vhuya nda zwi vhona ngauri ndi mukomana wawe, nda vhuya nda vhona a tshi nga khou bva nḓilani a u tou ṅoḓo ri fara na tshigonda, ndi khou ngo amba na Khodani uri hoyu muthu a ri nga u khou bva nḓilani ambe hangei ya Tshivhalabala. Nṋe thi vhoni vhanna vha hone vha tshi u amba khosinene wanga vho amba hafho vha ri nṋe thi vhona vhafumakadzi vha Tshivhalabala tshi vha khou vhilimedziwa, muṅwe o lala fhasi ha buruhu a khou vhilimedziwa. Nṋe thi zwi vhona u bva tshe nda bebwa, thi zwi vhona. Zwino ene arali a zwi guda ri ḓo mu farela zwigona, a ri nga mu litshi. Khodani hoyu muthu nṋe ndi mu ḓivha muthu wavhuḓi o aluwaho a ṅwana o khuthalaho wa mikhwa. Nṋe ndi khou i lavhelela uri na musi o no vha munna ha nga ḓo tshintsha vhutshilo ngori o no vha munna, u khou ḓivha Abrahamu onouḽani ra muḓivha. Zwino ndi ri Abrahamu ri khou mu ṱamela mashudu na muṱa wawe, vheiwe no thoma lwendo lwavhuḓi ṋamusi, kha lu dovhe hafhu lu tshimbile zwavhuḓi, ri songo shona ngauri nṋe ri ngo vhuya ra thoma ra shona na musi a tshi khou ḓivha muṱuku. Ndi khou livhuwa. Okay.
Thank you so much. Rases hapa zwa zvinotosera chipida chokata cake na respond. So because of time vatu vasho ndochimbidza kuva reception usvikange ndikusiya umra twanga udopedzisa ndikugidimira uyo MC mumwe munyanya zvazvino wama. Next time see you there. I love you. Pizza. Yeah, rikodi monga manda MC Austin. Ndikuzvika kando mipururu mnyanya ni mipururu. Yes. Zino kandisa hezvi ripetu. Ava vatu vane vakodzura papanda vapindidze VIP. Kando pa mipururu yati VIP ndipe mipururu pa section. Yeah. Mnyanya. Thank you. See, not here. Riwera katsi many more, ladies and gentlemen. Kabadori many more. Ndiabala batu wane. Ndiba superfumu zeyu sadini zishidi yesu. Riko amba zino zono hupa no hupa. Ndibo rina. Mipururu kameni more, mipururu. Yeah. Just wika zino. Eti ndi MC ndi matumba nile kurube nderularuone ndi bakwewo. Na nenda dona kisa marasu no Austin ono tuwa na program. Nendro zitisani hapa petu. Ndiko libwanga manda. Mudzima washindufatse bone ndo varamba mnyeni wanga. Nadzi 15 za December. Titutro vashonga mwa 15 December ngoneko bamfonere. Ndiko takaura. Thank you very much. Yeah, hey, you're going to give her. For another trauma now, with the standards of them and shit done. Yes. Okay. We're going to cutting of cake and toasting. This one is here. That's right. Cake it you katiwa. Haitu wana speed the toasting. Zino. But to hamo, mani wako chimbe the speeder. Ni wa Mrs. Siporo. Tell. So wa Mrs. Siporo wa dako da hapa ni panda. DJ. Niko ripa wimbo rusumbe zoruko katiwa cake. Keke chikatiwa rigwa nyimbo serious. Mara rano wimbo roro na tusaniro na kuoro de zoruga DJ. Nende chinanga manda tika sport sa China. Para ruganto katio chinanga manda ni pasumbe so sitani. What's poro? Let's go down in panda. Cutting of cake and toasting. Okay. If I ain't DJ, if I ain't gonna, if I ain't, officer Shino, who will show a great match? Can't the family full of Nyanyani? Yes. My great match ni one till. No, that's what they tell. DJ, Zanozo Sanuao, now a great match. Remember what about police and Puru, Rikonaki is a 10. Nams the Chipisansi phone Zashu, Resogo Jena para Capsama 4 the 10. Yeah. Karibu man. DJ.
Chaundi changa bukuma, chaundi changa. Chaundi changa, chaundi changa, chaundi changa. Chaundi changa, chaundi changa, chaundi changa. Chaundi changa bukuma, chaundi changa. Chaundi changa, chaundi changa, chaundi changa. Chaundi changa, chaundi changa, chaundi changa, kume, chaundi changa, 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 chaundi changa. Vatu vabvisa marengo atirola na zvidzimba zvitodhila na vusha kana nangorifongona
Rwatongorowesa. Yaya ni wedobuya. Yaya ni mukulandobuya. Yaya ni mukulandobuya.
Kote na makua. Marengere. Marengerenge. Morenga morenga ngani boni. Marengerenge. Enda. Niko na power to 1 hour 30 minutes. Yo, not 1 hour. 1 minute 30 seconds. Till. Yori Richin. Abalo tunakotobe kudio chen. So kutuma rachina rabuisa mundi nyana. Wawone na tome ni bench pacha ngadi wasube zodi tabi. DJ. Morao kwasha. Aina mel.
Excellent.
Yeah. Rodi Bwanga Manda. Hata mabifuru mihuru. Yeah. Jealous down ati. Asikona ke susitu. Bapabona ka bachichena vitamin. Onaka ardo turana sondana mihuru. Ai chinyama. Cutting of cake and toasting. Ngabo Mrs. Siporo. DJ. Kwashani. What's for about the present to the shop? Toasting and cutting of cake. DJ. Dimasiari. Watu kono wanandara ariko bafa ndimasiari. Nendo imela chipida chisalio cha dina cha toasting. Hapo panda havo ungari huna mabedelo ovewawo. Ana halwa mabedelo ovewawo. Mara asukuvulwa nga mungona muasa kono ovula. Okay. Usimbazori rido humbela bano kono ovula. Wavula hala mabedelo. Musi aba babiri bachikotsa bachikoima hapa na babebe babo bachikobatinga maybe na makazi muti baime hapo aba bamwe barrepo matafura nami wa mnyanya aba batu barrepo matafura ni bado ita toasting bahaneko ndo bandi chidombera wimbo musi tikovuliwa batu bachikontusa oshera zingira sinonekeza abana ngawina kopano ndoliwa kare bane wimbo ndikutuzo Chesa Dispenser. Latina,
Khodani na Abraham vasendera kahiri tafuta musi vachikodzori sumbedza uri vonisa izvi vono vavaviri vono vamutangutiki vadozviitisa hani kandira yakuchinja vadori sumbedza uri vadozviitisa hani kava vaviri musi vachikoyocheya keki iyi vachikotusana kusumbedza uri kazvote vadofarisana vadotusana mishumoni yote ndurimu
Jealousy, we're kind of jealous, but we're vatolisana hali vapedza vaitisa hali arisedze mipululu mipululu riwana rwakazvitisani Nobody trouble with this one. Karibone Abraham achipa vabebi va Khodani, Khodani achipa vabebi va Abrahamu. Mipululu karisedze rivono rvakozviitisa hani
China ngamanda because ubona sorry bona bathu banje bena bofunzo wa medilo kulangana kana babaro ofesa baba ofesa zwi babaro lidibe lirubi chikoloni lava pasanga high certificate china bako litaka le kamsiki so medilo kulangana liwela lirubi la dangerous ngamanda lari chezo ndikabe microphone hapa tu dangerous ngamanda so watu wachikando pa mifuro hapa petu mifuro Rebelo ngamanda chipenda chefera rotero barona bene satiri bomwana womsizana achwelisa wampanga achwelisa wamsizana zvino vatu varusanga nisobote chimbira njiri he ngolizo lizo boliswa panda bewe trino zwo ai eso ska dawa za chiro nikadiyo boniswa liswa antako ni boliswa ko zvino sobacha tamswa chele na verbo boniswa ri mama sholiswa oliswa panda shoroto mifululu Andambulisha keke. Andambulisha keke. Zazino, rekotaka speeda, chat gifts. Tele. Sino haba turi about gifts. Uri batome suzabo zabudi, suzabo zichimbre zabudi azone. Azone kan. Ati rota panga uri ndari abafuna. Banga ndo rambiwa. Tipena ngojana kama songo rambiwa. Songo tipena ngojana kaso. Mara rota ro rambiwa tele. Zvinorora mbozvembo ryava vatu varifuna nari yavasumbedza mini rufuno zvinobati rifuna nari yavasumbedza rufuno zvino nditobidza vadi vako roviyada yabuka kuchachari atikaburigai ndikadi vachipidza picha chavona hother true threshold population kana vatu vehavaramba vona vona hapi ndiite chelede mne tiwapi MC niite uri vatu vabvise chelede ngoni chitosedza vongalanga lito ndazobona zori vatu vehavaramba ingasibve mwana namusi ndatoamba ngongo ndatsukuruwa ingasibve mara hapa idobva mipururu DJ Ifarenya okay ezasitanga zopne zionele zojia zitata zvaone zopmufaro okay unachelede kana oh dia dai umbar dia oh okay suka damtrono maris sufura ngari kubale zasino ardar bwana vamuta te vamuta waha baravara te vachikotanga vavanda vakutisa machankura zvezo zvevafara zvone tere vanodipana vane vakotakuwa tere vachivaravara vakoda zvino rikatoma ngavo ubva hapo hava vamuta waabulala vava vakudisecha zvavudi navo nevadhodha tere rikoda raposa kachitata kichi rinobesambura chipinga risakoza chipinga risakoposa ritobakada vatu ndivashu womushumo uchipera rajiyana vona zvinepe azvone kezvila mutu kosokoda aposa atu wazone achikodichina zvavudi DJ ripenuri wokoda okay so Sacrifice.
Ahua. Kes. Profesa. Muta hola ni wachi wana zino. Reko tanga wa muta. Wa bulala. Rio neti. Rano dise chanti. Rira dinga manda. Okay, zoruk. Asango posera na club hii hata musika. Okay, DJ. Yep. DJ. What if I went to a posera club as well? Zakuma what if I posera club? Vaklaba vachibota. Vaklaba vachibota. Bone vabuzamwana vari ndo ya makwani. Bone botsumba mapasi ya bavu afala. Vavana vaklaba vari Siamba sauri, redona barajia bavu ratuwa na alogori ya bavu. Vachiti buna baba wana pasi ya bavu. Bole ya club. Okay, wamdawa bulala DJ. Rimbo, watch kota. Yena ayakwe. Tutek. DJ, oh, this is a woman. Ufi mutawa bulala, stroke muchachi. Wazifa. Mutawa bulala, stroke muchachi. Shamba zori, imtamti wo, imako dabo dete. Zafara, DJ. DJ. Wari, wone, wepenyanga, venda queen. Makazi. Wari tambanero makazi. Basu bezero ba visa ni cherebe. Abatu bodina ngana ruimbo ba visa ka cherebe bone. Selectors. They don't select 10 rings. Select 100 friends. Yeah. DJ makazi yabo ka royabo batwa visa cherebe watakale. Cherebe visa batwa. Bodi takale. Yes. Batireni Milandu Ijanyama hirivala Milandu Ijanyama hirivala Stockfella Redos bona va Stockfella vachita DJ Edwa Ai Makai va mutalo Nala family Ai Ijanyama
Ya, ele nyambali dibali chiwawe. Ado mradi gori milandu beba na milandu. Le tetaka tosi na saborine. Ya, Ado wako pizza chere de mipororo. Ende watu wana pizza chere de wona. Stoma na kera basdewa. Give, it shall be given back unto you. Tell me. Oh, ni na turanda. Adona turanda. Ni bibi. Okay. Sasa hino rekoona Khodani friends, not Khodani zin as do that Khodani friends. Naba kerek. Till. Khodani friends. Khodani kama mamiri naba kerek. Analo siya mana apa maregopa. Aende yo bawa nawas. Ay gopa. Kaya magupta ko daw sa. Yo den bosin ke rumli ne magupta ko. Ay ba tadi say maguptas.
Hey, it was a little bit windy for a chopper to land, but now it has landed, ladies and gentlemen. Everybody from Amanda. Chino. Karana baba batu. Vane ari kuvavidza. Chirizi chikuvhurira muthu mwana mumwe zvino. Tero. Ndikotoridza ruimbo 1 minute. Zvambona unosati muto zvango riroteka category. Dzenza vidzero waroita mini rota. Azone. DJ 1 minute. Mwana mwa anokupfura angobvisa. Nane akuenda kudova. Nane uya kudova. DJ 1 minute, only 1 minute. Ndobona arali vachikuudza pasati ninzeze ndonimisa. DJ mfundisi amafamba kahle na Salami the producer. Imfundisi amantshobotha cheka twana marincho wena. Yeah, what's wrong with the people? Hey! Yeah. Never saw the Manganochi. I have what the Manga said is a couple them. I don't know yes. Hey! How many doors are going? Walk on the Munyanya. Side is a gaba. Yes! Last time in the year, 1980, the scream say again. Hey, 1980. Not got the far as I would wait. 1980. Hey. What am I going to do? What do you want to come yeah. Queen Guashimus is very tonight. Lots of device. Yes, so soon. Vote and response by groom and the bride. What was? How about Rosbo or Morticas, but we are going to Riambe Hazi. Can't go up on me for me, who was at the top of me for Luna Sanda, Zonagis, me for Zonaga. Yes. Thank you. Hey, what was not a move? Eh, what was a move? 1 minute. Tamu. Ragazzi, ma non vi facendo una ragazzino. Just. It's your boss. Just. Fortunately, yeah. Anna too big. Yeah. Toda rupa takanandi maja, takota muwa batu baria.
barikani ya babona tota bakota mu wakati yanta kacha babona bakova tota barikani bona shaberaka rombo ditamu bona boma munare ko shaba matadani ko shibona bona ngaba turinga bakona babona saka batiri bona ko shaba shini ko shibona dikotamu na majita anga kapotamu na bobe ke bakotamu bakotamu kwa batizungu kwa batamu watabura takanyo na makoko bana baturu be prosorito toni suwa taturu karaboneta bakawere kabano mati bakawere bamwe batamu bamwe batebere batoni chamba na heaven kapo sikisika na kapo levene kule kule na matanda tenda na kono dikada karita muwero tenga shikwanda tamu 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 Rechiri tamu 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 Rechi tamu atamu Rechi tamu atamu Rechi tamu atamu Rasiko tamu tamu rasiko tamu Rechiri tamu tamu rasiko tamu Rechi tamu atamu Rechi tamu atamu Rechi tamu atamu Ritamu wera kure na matada tamu wera kure na matada tamu wera kure na matada tamu wera kure Ritamu wera kure na matada tamu wera kure na matada tamu wera kure na matada tamu wera kure tamu wera kataula tamu wera katamone tamu wera pala tamu wera mudau. Oh my God, ilani dina medi zune, ilani dina medi chine, ilani dina medi chine. Use. Kaneta na manda, kada otata shango. Rino tinga kotenda, kaneta na manda, kama kada shango. Shango, kaneta na manda. Thank you, DJ. Ricochina of Gayan. Ricochina about. Termi Purunu. Responsa. Kwa watu wote watakupa invitation ya ni watawaiona. Okay. Tatu bandari wana mzimu bebato kono ufarisa rote kutovarikota muplena mshumo inoni shikana musi wodo bakuwa kono kunyelela. Amen. Mbali mashaka ba chibarabarani na mashaka ote aplala beba dofarisana na bamchachini uri woine ni mshumo ubona lewo nakanga utorali. Vandaliwa vapikivanga liva nyaluzi namsisikukonda ngori auna mwana zakaki badizamo anewe vazamuone uri ivenga endira namusi ndandovandaliwa na vabibi vamfumakazi wanga
kwegelawo azvezvo ndikulivona vatu vothe vevakona u ḓo ri tikedza kha mushumo ichiri mudzimu avatonda avaenedzela maḓuvha utshilo u swika nga u sa fheli. Amen. Abale chipinga aba bangasanne ila zwiḽiwa ofunze ndi u dirigiri ezo zwino vote of thanks and announcement nga Vho Muthathi TH kha buli ngo vha Vho Muthathi TH kha buli ngo vote of thanks and announcement vha hone tene ije ari negeze everybody DJ. Thank you. Koliwa vhathu vothe ndi tshi ḓo ri ndi masiari avhuḓi kha muṅwe na muṅwe nda livhuwa na tshilidzimu vhe vha konisa vha ite uri na weda i vhe nga nḓila heyi hu sa vhe na mvula havha na mutsho wo ṱavhaho zwavhuḓi uri mushumo u vhe nga nḓila heyi. Nṋe ndo imela miṱa miraru, muṱa wa Tshivhalabala, muṱa wa ha Bulala, muṱa wa ha Mutshaki. Ndi tshi ri kha vhathu vhoṱhe kha vha pfe uri zwe vha ri ita vho ri ita vhathu zwi ḓo tshimbila zwi tshi ambiwa vho ri vha ya kha mapa nga luambo lwa zwino ri tshi khou amba zwino ro no vha hone kha dzi netiweke zwi khou fhufha zwo no swika huṅwe na huṅwe hezwino zwo uri ni ha Mutshaki ha Tshivhalabala ha Bulala hu khou itea hezwi nga nṱhani ha vheiwe ri khou livhuwa. Zwino zwine zwa ḓo itea ndi zwa uri nḓivhadzo dzo ima nga nḓila hei ri ḓo ri ri tshi bvela hafhanoni nnḓa ha ḓo vha na muthu ane a ḓo ri sumbedzisa uri vhathu vha ḓo tshimbilisa hani. Ro vha ri tshi ḓo humbela uri vhathu vha vhe na u konḓelela na u tevhedza zwine vha ḓo vhudziwa zwone ngauri arali vha nga sedza hafho nnḓa a si riṋe ri roṱhe. Zwino arali ni vha nga fhambana na ndaela dzine riṋe ra ḓo vha fha dzone hafha vha ḓo ṱuwa vha tshi amba zwe vha ḓela u vhona zwone zwe zwi si iteye fhano. Nga zwenezwo ndi kha uri riṋe vha ha Tshivhalabala, vha ha Mutshaki, vha ha Bulala vheiwe noṱhe no ri ita vhathu arali hu vhe hu si vheiwe ro vha ri si nga si vhe zwine ra vha zwone. Nga zwenezwo ndi ya livhuwa. Ri humbela vhafunzi vhoṱhe nga u ḓiṱufhadza vhane vha vha hafha vha tou ri taku vha ḓe nga hafha phanḓa vha rabelele hezwi zwa zwifhiwa na hedzi dzi tshelede nṋe ndo tou vhuya nda vhudza uri ri vhe isani phanḓa vhafunzi vhoṱhe lindele nda tou fhiwa fhindele vhafunzi vhoṱhe vhafunzi na dzina ḽo Kristo wa Nazareta nṋe ndi khou tenda vhaḓozwiita muno wanga wa tshirokodziwa dzina ḽa vhone mabari a vha livhuwa ri tshi vhone vha fhulufhedzea na lina lina vhakhali dzina ḽa Kristo wa Nazareta ya vha livhuwa.
Rolivhuwa kha ri vha rone zwanḓa vha tshi khou dzula fhasi zwanḓa zwihulu. Kha ri tou pfa mufhulu wo fhedza before ri tshi yo vala mufhululu. Ngo pfusha mufhululu muhulu mufhululu. Yes. Rolivhuwa nga maanḓa vha muṱa kho livhuwa nṋe zwino ndi khou livhuwa vha muṱa kho livhuwa na vhaṅwe vhathu vhoṱhe no vha vhathu vhavhuḓi no mpfara nga maanḓa zwavhuḓi. A thi ngo thoma na mushumo ro ḓa nda u dzhia vhukati musi mushe o lovha hapfi Yoshuwa u ḓo isa phanḓa na mushumo. Zwino ṋamusi ndo mbo ḓi vha yo Yoshuwa vhavhili u bva kha nṋe ndi gurube ḓo na luonde ndi mukwevho ndi matomba mulalo muḓulu muthihi kha vhaḓulu vhanzhi vhanzhi muthanga muthihi kha khotsi yawe na mme yawe muthanga o ḓifuna nguluvhe sina vhuyaḓa mutshimbidza mushumo munakisi vhukati ha vhanakisi muthu wo funa vhathu na nṋe ndo tshizwa ndo ṱadzwa nga malofha a ngwana ndi khou ri mudzimu wa vhatonde a vha shudufhadze vhane ri tsha ḓo dovha ra ṱangana ngauri zwithu zwi itea muya wavho u eḓele nga mulalo honeha vhane ra ḓo dovha ra ṱangana vhane ra ḓo dovha ra ṱangana kha ri lumelisane a thi ri a thi lumi vha tshi ṱoḓa uri ndi ḓe ndi nakise na havho nomboro dza luṱingo ngedzi 079 614 7678 079 614 7678 ndo pfa muṅwe khori ndi dza mini ndi dzo bukiwa zwa mushumo fhedzi kha vhosesi vha re hafha zwa mushumo fhedzi ni tshitshavha. Thank you very much vhafunzi ndi ḓo vha ṋekedzaho microphone rambo uri vha ri valele mushumo nga thabela no livhuwa. Dari patangisa spato livhuwe Baba dzina la maanḓa la murena wa Jesu Kristo wa Nazareta mudzimu washu ro vha vhona uri vha mudzimu musi ri tshi thoma wo mushumo vha na rine ro vuledza muṱa muswa khou wa tshivhalavhala mudzimu washu uyo livhiwa nga vhone kha zwoṱhe zwa vhutshilo. Mudzimu wanga nṋe ndi khou tenda ngauri vha ri zwe zwa vhupwa fhano shangoni na hanengei ṱaḓulu zwo vhufhiwa. Ndi khou tenda mudzimu washu zwa uri hezwi ra zwi ita vhone vha vha nga ngomu hazwo ngauri khezwi ro kona u vuledza. Ndi khou rabelela vhathu vhoṱhe zwihulusa na zwiḽiwa zwine vha khou dzhena khazwo. Mudzimu washu vha zwi fhaṱutshedze zwo takadza na mivhili yashu vha dovhe hafhu vha shulule malofha awu a thengo khulu muya mukhethwa uri range phanḓa musi ri tshi u phaḓalala ri tshi ya miṱani yashu nga u fhambana. Mudzimu washu dzina ḽavho kha ḽi rendiwe u isa nga u sa fheliho. Amen. Ro livhuwa vhathu kha vha ye hanefho ya ḓo pfhi vha ḓe hone upfhi vho tshatisa